My days, ngiye kukwereka ukuntu wakoresha application y'ubuntu Contranet. Ese wabikora ute, wabigenza ute? Bana nanjye kuri ino video kugira ngo ubashe kubona ukuntu wakoresha application y'ubuntu Contranet. Mbere na mbere ujya muri Play Store wandikemo ijambo, urandikamo, urasacinga hejuru hano, usacinge BidNet, VPNet. Iyi ngiyi yo hejuru, iyi ukandeho winjiremo imbere. Urabona ko bayiduhaye ngiyi yo hasi, iyi turayikandaho. Nitumara kuyikanda urahita yituzana, ngiye kuko ni nayidownloadinze ndayifite. Turayinjiramo mbo. Nitumara kuyinjiramo turategereza umwanya mutoya, turindire gatoya connection zize. Wabonye ko yaje, bayita BidNet VPN. Mbo urarindira gatoya ibanze searching. Urakanda kuri restart, cyangwa urakanda kuri restart. Urabona hano ukanze kuri OK, ahasigaye ukande kuri connect. Ukanda hano kuri connect, nanjye niko ndi gukoresha muri ino minsi. Mbo urakanda hano kironjinge, urindire gatoya kabanze kikore, urindire gato. Mbo urarindira gato, nikanga hano urakopa hano hepfo. Nyuma gukopa hepfo wongera urushinge hano. Urabona ko baba bari kukamamarizaho bitewe n'uko kari gukora, niko natwe twese turi gukoresha. Turabikupa hano, twabonye ko twahagarutse. Turahita dukanda hano turonshinge, turebe koko niba bigira ute biri bikunde. Uretse twongeye tugarutse inyuma,